Hello everyone, this is Haptab Language Academy. እዚህ መደብ ትምህርቲ ሃብታብ አካዳሚ እዩ። ስጋ ሕጂ ነዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርቲ እንተዛረብ ትግርኛ ከቕርብ ፀኒሑ ኣብ ዘሎ ሰሙን ናይ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ ከምኡውን ናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ትምህርቲ እውን ኣካቲሉ ክቐርብ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ኣብ ዝተፈለየ ቦታታት ዝርከብ ኣብ ዝተፈለየ ክፋል ዓለም ዝርከብ ተዛራቢ ትግርኛ መሰረታዊ ካብ ስራሕን ካብ ትምህርትን ዝዕቅፎ ነገር ቀዳማይ ቋንቋ ኮይኑ ቀፂሉ እቲ ናይ ኮምፒውተር ስኪልስ ዘይምህላው ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ንዘሎ ሰሙን ናይ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ ቀፂሉ ድሓር ሰሙን ከዓ ናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ እንዳዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ሚልዮናት ሰባት ቢዝነስ ወይ ስራሕ እንዳኾነ ዝመፅእ ዘሎ ስለዝኾነ ምስቲ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ ክንጓዓዝ ገለ ቤዚክስ ወይ ቤዚክ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት ክህልወና ስለዘድሊ መጀመርያ ሰብስክራይብ ገሩ ላይክ ኤንድ ሼር ኮመንት ኩሉ ሻዕ ወይ ከዓ ሪትራትኩም ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሎሚ ትምህርቲ ስሞል ቶክ ዝብል እዩ። ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ስሞል ቶክ ኢሎም ዝገልፅዎ መጀመርያ ከም ዝትረኽቦ ሰብ ከም መላለይ ወይ ከም መእተዊ ዘረባ ዝጥቀምሉ ቋንቋን ኣርእስትን እዩ። ስሞል ቶክ ኢዝ ዘ ቶክ ዩ ሜክ ጀስት to start conversation or to just get to know each other. ምስ ሓደ ኣፀቢቕካ ዘይፈለጥካዮ ሰብ ትዕልል ተለኻ ናይ ሓባር ዝኾነ ኣርእስቲ ስጋዕ ትረክብ ንክልቲኻ ዘገድሰካ ዓላ ስጋዕ ትረክብ ሓፈሻዊ ናብ ናይ ሓደ ሰብ ፐርሰናል ዝኾነ ዘይከይድ ሓፈሻዊ ጀነራል ዝኾነ ኣርእስታት ከም መፃርሒ ወይ ከም መላለይ ጥቀመሉ ቋንቋ እዩ ስሞል ቶክ ዝበሃል። ስለዚ ነዚ ከም መላለይ ወይ ናይ ሓባር ቋንቋ ናይ ሓባር ኣርእስቲ ስጋዕ ትረክብ ከም መእተዊ ጥቀመሉ ቋንቋ ኣብ ምንታይ ዘድሃበ ይርና ዝተፋየ ኤርያስ ክህሉ ይኽእል ግን ዌዘር ኩነታት ኣየር ብዙሕ ግዜ ምስ ዘይትፈልጥ ሰብ ኣርእስቲ እንድሕደይብካ ሓደ ኣርእስትካ ኩነት ኣየር እዩ ነቲ ዘሎ ኩነት ኣየር መልኪትካ ገለ ርእቶ ብምሃብ ሕላል ወይ ዘረባ ክትጅምር ትኽእል። ካልእ ስራሕ እዩ ስፖርት ፉድ ትራንስፖርት ኤንድ ትራቨል እውን ኣብቲ ስሞል ቶክ ከም መእተዊ ኣብ ብዙሕ ጥቀምሉ እዮም። ሎሚ ግን ብዌዘር ክንጅምር ኢና ኩነት ኣየር ድሕሪኡ ከዓ ምስ ስራሕ ዝምልከት ሰባት ክዕሉ ከለዉ ክሓትዎን ክምልሶን ዝኽእሉ ቋንቋ ክርኢ ኢና። ጀምር ዌዘር ኢምፖርታንት ላይንስ ሕቶ ክኸውን ይኽእል ፍሬዝ ክኸውን ይኽእል ሰንተንስ ግን ብዛዕባ ዌዘር ክትዕልል ከለካ ኣፀቢቕካ ዘይትፈልጡ ሰብ እንታይ ክትብል ትኽእል እንታይ ክትበሃሃል ትኽእል ከም መበገስ ዝኾነካ ሓደ ላይንስ ክሪና ላይንስ እንከሎ ገሊኡ ሕቶ እዩ ገሊኡ ፍሬዝ እዩ ገሊኡ ከዓ ስቴትመንት ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። ቢዩቲፉል ዴይ ኢዝንት ኢት ንሓደ ሰብ መጀመርያ ተላሊኻዮ ወይ ኣብ መገዲ ሕልፍ ክብለካ ከሎ ካልእ ክትዕሎ ትኽእል ወይ ትዛረበሉ ትኽእል ኣርእስቲ የለን። ብዛዕባ ዌዘር ግን ኢትስ ቬሪ ኮመን ዋላ ዘይፋልጡ ሰባት ስለዚ ቢዩቲፉል ዴይ ኢዝንት ኢት ኢልካ ከም መእተዊ ክትገብር ትኽእል ነዚኣ ዝህበካ ሪኣክሽን ከዓ ትዕላና ንክንወፅል ትርኢ ማለት እዩ። ቢዩቲፉል ዴይ ኢዝንት ኢት ደስ ዝብል መዓልቲ ሓቂ ዶ ገለ ዓይነት ኢዝንት ኢት ኣይኮነን ድዩ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ግን ኣብ ትገብር ግዜ ሓቂ ዶ ዝዓይነት እውን ከም question tag ንጥቀም ኢና። ካልእ it looks like it's going to rain እዚ ዳርጋ ኩሉ ቋንቋታት ከም መእተዊ ንጥቀመሉ ኣርእስቲ እዩ። it looks like it's going to rain ማይ ክወቅዕ ዘለ ይመስል ኣሎ። ንኣብነት ምስ ሓደ ሰብ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር ትፅበየሉ ቦታ ተራኺብካ ኣብ ጥቓኻ ተሊሙዕ ከተዕልል ተደሊኻ ከተዕልሎ ትኽእል ዝቐለለን ዘየሰክፍን ኣርእስቲ እዚ እዩ። We couldn't ask for a nicer day. Could we? We couldn't ask for a nicer day. ካብ ዝሓሸ መዓልቲ ክኾነስ ሓታ ትኽእል ቃል በቃሉ ክትርጉም ከሎ ማለት እዩ። ክትግርኛ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ዘለዎ ኣይንጥቀመሉ ኢና ካብ ጥዕም መዓልቲ ሞ እንታይ ሃበና ክምሎ ኢልና ንገልፆ ዓይነት ኣዝዩ ጥዑም ምህላው እቲ ዌዘር ድዩ ወይ ገለ ኩነታት ኣዝዩ ፅቡቅ ምህላው ኣዝዩ ሓጎስ ምህላው ካብ ዝበልእ ኣይሕተትን እዩ ኣይድለን እዩ ዘርእስቱ ዓይነት ወይ ሓሳቡ ዓይነት ትዛረብ ከለካ ማለት እዩ። how about this weather እዚ ናይ ዌዘር ናይ ኩነታት ኣየር ርእቶን ምሃብ ዲኮስ ርእቶን ምሕታት ትጥቀምሉ እዩ ዕላል ጅምር ተዲኻ how about this weather ከመይ እዩ ገለ ትብላ ሰብ እሱ ከዓ እናትሪእቶ ኣብ ገለገለ እዋን እዚ ሓቶ እዚኣ
بزعبة ويزر دزاربو مزح زي من كخلو تلا عليه ناتو ويزر أزدي زحنتنيو it's very cold today أزدي وعيتلو it's very hot today عينتو مأتوت قبلتها هاجن بزح دزارب تليفونو you might say how about this weather كمان الله weather لازم ناتكاري توري كونه نايت تعلو الله ويتزار ولا حسب ريتو راح تحت الله عمات ناتو نصر في الوضع لو يزدها يرسل ديالي أبكم زعيم متات زقات المللس المرأي حنت حتصار ديالو نري how about this weather B this is our summer what do you expect this is our summer what do you expect summer اللي يجي تعمل لها قدرتي مواد كون تعينته you're right actually but yesterday was not that hot حقها مازي تمارجن كم زي مواد هنا مرة لازم العمود يزارزل okay how about this weather ولا مواد كويننا عينت يبلا لماتي يدخلاي this is our summer that is that's the قدرتي بزح جرنا قاعد كنا فلي قاعد كنا بلا you're right actually but yesterday it was not that hot حقها قد تمارس زيوة مواد هنا مرة لو مقرب جرى مواد هم دلوا جاي خالفتنا له yeah today is a bit hotter maybe yeah حقها لو مقرب جرى ميكون بر عارف الله يكون عينت مسيح ولا مات لازم كم زعيت علالات نزخون يكون personal هنا إنه يولكها قداي وين إنه يولكنا يتحسب قداي تلاقي كيف كم ما بقسي كم ما توي عزيز مراتي كلا حركات نرى it's so nice today isn't it it's so nice today isn't it لما تعرف بالله بحاجة شو isn't it isn't it is it not it isn't abbreviation قداي ويتي احتراته دمسخ النوع كتاسات حسرا بينلو حدا خاطي ازيد صقبنا بحال الفيديو طيسين ساعه ما حتراي الكتاسات سمع زاقلو احنا ግን بحال الزربو حدا خاطي فراينا سيسلي نزي براكس مبارو اقداسي ابزي على it's so nice today ابز بزح كبينا it's كوين على ግን it's so nice today ترحل isn't it نبا isn't حتى تصير ቋንቋ እንግሊዝ ቋንቋውን ዘይ ኮነሰብ ወይ ካላይ ቋንቋውን ሆነ ወይ ይማር ንዘለሰ ቀጥፍ ካለ ሰማዓ አይነት حركه ፍላይቶም ኔቲቭ ስፒከርስ አሮሎ አዘን ነትሮ ኢነ አዘ ሐሳብኩም ስለዚህ እዞን ሹ على قداسي بحافشو ስሞቶክ ምልከት ግን it's so nice today ማለት እንደረ ወይዘሮ አይ ደስ ብላሎ ክትቦት ኮሜንት the weather is nice today right the weather nice today isn't it right مراغت حتى تعلو ذا نحاسب حدا ايش هكا السون مش سامع عليه سامع نفلت حتى عينت حتى بالانجلش تاك كويشن با isn't it بكاب حتيرو right حكيدو كمال scorching hot today it's scorching hot scorch ذا امر الحر ماتي ازيو تصحي it's scorching hot today hope to rain زي بزحية بأفريقيا صحيح لنا ماي مثلا نقول سلة زحماتي it's scorching hot today hope it will rain ما يكوقع تسفى قبل ماتي ما يكوقع يزدلي ويزبهق ماتي probably بزح حاجات أبتي ما يدبس حاجات كا ما يكوقع قلنا ننزل oh no rain again okay لذي صحيح كون كاتهم ماتي hope it will sunny today صحيح كون بهقوم بيجي ስለዚህ ናይ ፕሮብሌም አፍሪካ ሆነ ዘቃጽን ሙቀት ንምባሊ scorching hot today አዝዩ ፍትዕ ሙቀት አለው ማይተ ዘዋዕና ጽቦን ነው ወይ ማይኮ አና ተስፋ ገብር በንሳሩ it's freezing today it's freezing በረጥ ቀይሎ ማለት today ሎ ማለት ወይ زحሊ መላው ብርትዕ زحሊ መላው hopefully it does know በረጥ راح يمጣና زحልስ በርት የለው በረጥ راح يمጣና ይብላል ማለት ነው okay oh it's really hot casually do have reason oh it's really cold تحلله مقتله كم بقست راح بزح intention زي بيقولوا حركات it's really been pouring all day it's really been pouring it has really been pouring جي pouring ما يموقع يكون ما مفساس برتع ما يتوعيله وينوح غير الماء تبعين تيجي it's really been pouring today تعمل ما يبدأ ما يعلو معك لما بعد
أبغى لها ب expression it rained cats and dogs it rained cats and dogs قال بقالو ترجم كذا زمن ترجم ده بكم دعاء expression سيلان in English بلمدي it rained cats and dogs أزيم تعمي وغيره نمبر يتقاملو سلامنتاي cats and dogs well كاب قانقوا تتكمل expressions اللي أكله ذلوا جرام بقى خلوهن جن it rained cats and dogs أزيم تعمي وغيره نمبر لازم ويزر ذلك استفاي حركاتنا احتاج رينا small talk هون ويكا نزيد فوتوسات كمل لالي كمل بقسي على كون خلارته بزعبا ويزر تداو كنا دلينا قالات نتاعي قلبوا كابلان راي sunny صحي كونفور معتي sunny day صحي زمن او معتي نبال clouds بس cloudy دبنا هنا معتي cold زعلم هلاو نقاط hot وعد مهلاو warm مؤت hot warm rainy ما يزبط حقنا ما يزبط حمالة البال it was a rainy day it was a rainy season rainy windy نفس بعناتها we say it was windy today جمع ويبقون شفنا معكم كلها it's foggy بجمع شفنا ويجمع أنا ما عندي ما أجيب ميستون كم fog تماثل هون يقول رتبة الرو عند fog زعزعت عنه لحظة جمع كم كله الذي إذا قالت زين بيجي حنت قبل ندخل بسترفتي حركات طيبة مسلين فوتوشوب كم ما بقى سعلان ويكا نبتندلي واشتغل مثلا كم ملالي كنت كمان ندخل سمول توك وهنا نفلتو جاء خيام على توصل نسرح زملكتو سمول توك جاء سرح جاء مرج أسرح هنا سرح سوات تعلو حركات إذا ما تسيء حجنا ودي له thank you very much have a nice time bye bye